Hey guys, welcome to Sopi Mix Studio Umbiamas, conectando Aruba com o mundo via vídeo podcasting. Conectar conosco, compartilhar ideias e histórias para nos inspirar e para conan abrir. Sopi Mix Studio é plataforma de podcast na Aruba. Follow-nos no Facebook, subscribe no YouTube ou na plataforma de podcast preferido. Escute o podcast preferido que hora e onde que está. Sopi Mix Studio, powered by Credits. Botiu ideia? Credits educa e prepara a abo para vir um empresário exitoso. De business plan, guia personal e préstamo para negócio até com 100 mil forinhos. Vira para mês donho com Credits. Sopway. Passa na Sopway para o sop, salada, wrap ou flatbread e mais fresco. Com 7 localidades rond Aruba. Nós está cerca de Ibo. Sopway. Swing Masters. Organizando events, conferences of weddings, mister de luz, sound, staging, DJ, trussing of flat screen, Swing Masters está claro para ser boa fiesta éxito. Swing Masters. E agora, Sopi Mix Studio é plataforma de podcast de Aruba, está apresentar. Bom tarde, tu gente. Nós estamos aqui na Flooring Talk. Naturalmente, a plataforma de Sopi Mix Studio. Primeiro que tu gosta, nós queremos agradecer. Tudo isso não que é show aqui possível. Começando com sponsors de Sopi Mix Studio, com Swing Masters e Credits. Flooring Talk, da word gesponsord door Monarch CPA LLC e nós estamos claros para arrancar com outro interessante show, hot topic que eu seguro que você seguro escuta Hopi DJ nos últimos dias, lunas, semanas e me seguro que Hopi mais informação lo vai bem dilante também e me quero pensar mais nós lo vai por brindar mais informação possível que nos por de hora nós estamos aqui na chamar à tarde. Me também introduzir guest aqui rato. Eigenlijk me querer ding nang caso. Nós não também chamamos guest mas, pero não tá actually celebrities. No momento aqui, já que não tá bezig tá performing BTW tour riba isla. Pero we're gonna get back to them in a little bit. Pero me tenho que introduzir mi co-host, que tá su second show, and we're happy to have her. So Jean, welcome. Bon tarde. The pleasure is mine. As you said, nós temos a hot topic, interesting, e can't wait to talk about it. All right. Let's delve in. Nós também introduzir nos guests e diz para lançar, prometo que nos vai dar um tópico, nós gosta de usar tiki de nos guests também, então nós também punta para também introduzir nang mes também e little background de nang mes, prometo que nos vai dar um topic. Boa tarde, nós temos Melina Rangel com Lance Henriquez. Welcome. Thank you. Bom tarde. Thank you. Bom tarde, Torrende. All right. A maneira nos avisa, nós está excited, nós temos hot topic hour, so we are looking forward to escucha de Bolsonaro. Pero maneira como avisa também, nós queremos tiki de dois guests que nós temos hoje, naturalmente, the ladies first, the Lance, dus me começar com Melina. Lo tá interessante para nós tiki de background de Melina, studies, ervaring, bom, me querem onde atrás duidelijk, pero of any kind of information que tá interessante para nos viewers and listeners, by all means. All right, dus meu nome é Melina Rangel. Actualmente met die functie die tax manager na Grand Thornton, kinang na Aruba e também na Bonaire. Kung mayega na tax manager eigenlijk. Ja, maar nós op nós, acaba school na Aruba, acaba colegio, bij Holanda. Pero por mim como quero bij Holanda, for bij Holanda, mas decidi kiko porque estudia, right? Dus botar essa pergunta em abo mês. Dus para mim, mas decidi de fazer ano na Universiteit van Aruba por mim. Maar hij FEF, maar hij bedrijfseconomie.
En dan mahal mi propedeuse. En toen is dat duidelijk, ik kom in nog jaren haast. ¿Qué hora se te pasa? Tien horas se te pasa. Dus er me dice die, lo que me avolg, me gusta nang, pero toch en dat algo met dat wami mes denje. Right. En toen er somehow me dice die wakture vak, etore otro studie nang kota tingi, maar kies fiscaal recht en economie. Maar ik heb mijn bachelor's in nang. Met auto die sigi naar Hollanda, pero me bing promeke sai stage na Aruba, na Grant Thornton también, toen der tijd dat PwC. Me gusta vak maar zo mes. Dus anto het great ko orbo studia algo. Love at first sight. Sí, in de praktijk het sluit aan en lo que vos studia también, but enjoy it. Me end up te queda Aruba. Después de mijn bachelor's, ik had een double degree program, dat het in de Universiteit van Aruba, junto de Universiteit van Maastricht toen der tijd. Okay. En dan rond af een double degree masters, ding international tax law. Okay. Interesting, very interesting. Yes. Ongeveer, it's everything tax. Yes, everything tax. Lens, Yes. contanos un tique di bo persona. Sì, no, dus met ja, collega di Melina, met tax manager na Grant Thornton. Ja, met commissariamento, met nasci na Aruba, lanta na Aruba. Maar has mi VWO na Aruba também, anto ora kuma que da claro com VWO mi decidi bij Hollanda. Mi não toda essa precies segura ainda que comigo que vai estudar, diz mi di mi bij follow eigenlijk de footsteps die mi mama que tá studeer rechten. Anto mi di ora mi bij school para rechten, waardoor mi não toda cara commit mi toda essa ongeveer ik heb mogelijk fiscaal of straf unidirectioni. Pero mi não quero commit die bias, mas eigenlijk busco universiteit ku no tota obligatie sei. Right. Anto ora ma beland eigenlijk naar Vrije Universiteit contra Amsterdam. Okay. En toen had hij een possibiliteit bij eigenlijk een commissaris rechten voor mij. Je de ultimo aan die bachelor, maar scoren bepaalde profielen en dan je wordt persigi de room kuba kiespe. En toen ja eigenlijk je maar rond af als je mijn bachelor in rechten naar Amsterdam. En toen je tussentijds maar loop een stage toen de tijd naar Aruba tot de PwC einde. Maar loopstage dingen, taxafdeling, en toen me echt gusta vak eigenlijk. Right. En toen ja, profielen dan kom je als coach, neem je derde jaar tot de straf fiscaal uiteindelijk. Maar ja, dus als je stage met dat echt zo segur, het bij weer fiscaal recht. En toen in Amsterdam, zie je toch een Vrije Universiteit, je master fiscaal recht. Ja, vervolgens, maar ik dat klaar zei, maar hij een opportunity die bij being back tra naar PwC. Right. Ja, sindsdien met de inhaling, nog bij ja, is dat een branch change. Ik ben sinds 2018 nog de Grant Thornton. Correct. En ja, sindsdien nog de inhaling. ¿Cuántos años tengo aquí trabajando? A mí está bayendo para 8 años. A mi 7. Okay. A mí também não de ao, não? Você me tem bom gente de fiscal com taxation e me tem accountant tá por de lead conversation ave. So no. Mas claro, nos que visa também na viewers and listeners se não tem qualquer pergunta ou comentário, não livremente não post não comment e nos telece e nos po trazer pergunta não dilante também na Melina com Lens. Awe, nos papia de eigenlijk nos pone het título Let's Talk BTW. BTW in principe eigenlijk está parte de reforma fiscal, pero naturalmente me te quiere BTW é parte mais, la nos llama heavy e mais suporta o cambio mais grande que nós também WAC de reforma fiscal que tá para agora que planeia para januário 2023. Hoop je de detalhes na met de shift para Melina com Lens também detalhar para nós, pero em princípio Kiko nos espera de essa que Kiko é BTW tá encerrado de que conceito é tá, você me quer essa tá é a primeira pergunta, porque tu ainda tá entender BTW, pero what does it mean? Ja, eigenlijk heel makkelijk gezegd, het is een indirecte belasting, goed de target consumptie. Ik heb eigenlijk toer type die consumptie lo eigenlijk met z'n kijkbouw die BTW. Ja, anytime de indirect door het een keuze, no? Dus orbo consume, wat end op te pakken belasting. En toen is het eigenlijk in grote lijnen Kiko eta. En met de keren daarmee lo que nata estaba viendo of lo que botaba hopi ding un worldwide trend ta si hopi país anta bayendo di direct pa indirect, pero hopi ya boto okay, kike sei que men, right? Correcto, exacto. Sí. Pues nos escucha sei hopi pia ding diferente comunicação e também sinds waar ik landspakket também de papel die shift die direct bij indirect. Zie, dus wordt die indirecte belastingen, bijvoorbeeld inkomstenbelasting, winstbelasting, de directe belastingen, dan wordt die indirecte belastingen, belastingen, invoerrechten, accijns, BTW,
Un BBO. BBO, sim. Op het twijfel, dus het eigenlijk een belasting die we omzet. Dus het is maar een ondernemersbelasting, een consumptiebelasting. En toen nam het ook een worldwide shift bij Yendosi mas pa indirect. Okay. En toen keren tambe intention tapa Aruba tambe hasi een shift en toen een cambio die BBO pa BTW y tambe full reforma fiscal eigenlijk het doel ta pa hasi een shift. O dispa não está completamente open, que não está definido de consumptie. So, eu era aí botar piando de so botar consumptie, tal qual que usa. Pero eigenlijk het mais que sei, right? So beding bijvoorbeeld serviço nang também. Ordo incluir body definitie A. Sim, correcto. Dus eigenlijk een service dat met worden gezien como consumptie. Ik heb eigenlijk zie met de bezig te komen in een restaurant of met te hire een professional, een accountant, een advocado, noem maar op. Dus een contractor. Ja, eigenlijk de toekomst, eigenlijk hoe te kijken een dienst of een levering die een goed daarbij waarom hier komen eigenlijk consumptie en tot je bereikt die BTW eigenlijk. Basically tu ook dat paga P. Eigenlijk qualquer consument. Correct, sim. Dat we paga P. Ja. Pero tem vrijstellingen dan. Of lot bij ting. Of não nos zaina. Muito provavelmente também tem vrijstellingen. Dus kijk naar mencionar até outra inderdaad hoe wij ting certo vrijstellingen dan en dus zijn eigenlijk te volgen een beetje ook wel dingen over ding BBO hebben. Dus onderwijssector, medische sector, correcto. Utilities, met de daar met bij kai bodyje. Pero ja, sei tu cosko agora mencionar para nada nota of course. Tu cosko ainda local agora mencionar que nós tá papel aí, pero nada nota de papel ainda, dus is het even afwachten ainda. Pero utilities daarbij mas bouwen in nul tarief of nos not Aruba not niet pensar die bingo een nul tarief. Kiet bij bingo vrijstelling, i laag tarief, i hoog tarief of het bij bingo hoog, laag, nul, i vrijstelling. Nós ja. Sim, dus nós compreendemos com 0% para export. Dus essa aí está seguro que nós compreendemos claro once a wetgeving está claro, você precisa que também passa, precisa nota assim ainda. E lot in vrijstellingen. E lot in inderdaad hoog en laag tarief. En dan met keren lo que é importante para bisa so hoop hoop die nós não compreender dan ook BTW of proposal tá 18, 14 right. hoog e laag 6 e hoop wat mensen holo tu custa bira hoop caro 18% pero me te quer nós vamos vai back na e sistema de belasting dus orboak BBO actual é acumular de cada schakel, right? Então, bota TNC, bota wholesaler te voor algo in, te vender in supermercado te vender in restaurant te vender in nos, te komen in een restaurant. Dan cada schakel in 6%. Dus eigenlijk in feite na final landskasta hij hoopt maar 6%. Correct. Terwijl orbo explica het systeem die BTW boting aftrekrecht. Correct. Eigenlijk intention tak wordt solamente belast profit margin. Right. Solamente een belasting op toegevoegde waarde. Sim, me quer dizer, uma diferença grande comparar com os loss de cumulativo, comparar com bijvoorbeeld BTW. Você BTW deriva veel bedrag, e que não é conceito de BTW tá tiki of basta outro. Sim, e pensei também claro para por hanha, por lo menos é mesmo entrada para o governo, o mês tem tarifa mais alto, so claro, bota by per cumulatie que tem den BBO e botin ko halen in com hoger tarief de BTW. Pero al final, el hoger tarief é ten voordeel of mas ten nadeel die consumidor nang si bawa que na cada stap que passa que la acumula. Si botel toer say op. E bedrag ko belasting te begin of governo te begin ko ne. Eta redelijk e billig. Si bawa que, é 18, base não tem pone 18, Holanda tem 21%, zeg maar. We pone 18, eta paz, com o que está passando eigenlijk actual na Aruba, ora o processo de acumulatie passa. Ja, het is moeilijk para bisa, maar zo, botingo eigenlijk kikotai average die schakels naar Aruba. Dus met de lot een average, minosa kiketa, pero met de para cada sector é lot diferente também. Dus met de een voorbeeld, een sector que profita die BTW systeem, seguro tá den construção.
Bijvoorbeeld zo'n constructie, wat maakt mee hopi, een hoofdaannemer en bijvoorbeeld in varios onderaannemer. En cada biaha, se depende quanto onderaannemers boting, is 6% lo que da acumula cada biaha com aannemer tem com pus com outro onderaannemer. Então lá que último também com construção, o preço subi quase para dia, tá varia, por dia tem outro preço não. Correto. Sim. Último também. Pero lo que mais é bijzonder também, nós fazemos uma calculação over die diferentes schakels. Aan de orbe je supermarket bijvoorbeeld. Vamos a hopi bia é supermarket of depende se é supermarket voeren en direct não. Pero se passa por schakels não, tá é supermarket é een last mais grande die accumulatie die BBO. Ja. Terwijl ko eigenlijk de BTW-systeem elo tem een verlichting mas halto eigenlijk was elo por baja su prijs na e toch queda com profit similar. Pergunta da se nada vai replace a BBO com BTW por tá budget neutral e para que cambio. Segundo me, não está suposto estar budget neutral. No? Segundo me, a intenção que a reforma está para hal binnen mais placa. Ok. Então, essa também, não? Depois tem que decidir como país quanto placa vamos ter. Ok. Então, eu remita querer aan de hand daarvan moeten berekenen que percentage vamos ter, dependendo da maneira bisa quantos schakels tem, que quota bo opbrengst a woku BBO, que quota lo que bo que halco é full reforma, não somente BTW é component DJ, pero com full reforma quanto placa como país vamos ter 13 ding. Ok, nós temos uma pergunta, pero lá não sigue, nós também não pergunta aqui rato, pero o conceito de BTW não se papia não que em verdade agora que botem aftrack post, right? Que é diferença grande, nós damos um voorbeeld de bijvoorbeeld de construção, nós temos bijvoorbeeld misako botem hopi advertising agencies também que cobra bijvoorbeeld hele pond, então nada subcontract diferente serviço não, en também tem é mesmo eixo aí que não tem que cobra é bruto bedrag, então paga BTW ribatura serviço não com nada subcontract, esse aí não lowardo minimalizar o aqui door die conceito aqui. Correto. E esse aí riba su mês também tá outro cambio eigenlijk administrativo também. Yeah. Right? So, normalmente a companhia está acostumada a cobrar of collect e placa de BTW BBO is beta drage af, pero agora que você tem que ter em conta que lo qual que a também está paga. Correto. Right? Então, essa é já se você pode elaborar a parte A. Sim, essa é eigenlijk de key eigenlijk change e characteristic die BTW eigenlijk die Congbolos cohepe. So, essa é uiteindelijk de ponen que BTW te bieden een self-regulatory system. Dus eigenlijk het promover para todo ondernemer cumprir com ele. Door que ora abo como empresa of ondernemer também trabalha hasibo gasto não. Right. Boto vai paga BTW de bo gasto não. Bor quer por usa e input BTW que abo agora cobrar back para verrekenen que bo output BTW que abo cobra bo cliente não of para bo serviço não of bo produto não que bende. Então eigenlijk ora em vez de paga o total bedrag que abo recebi de bo cliente não na BTW, boto verrekenen lo qual abo paga caba na bo suppliers não. Right. En dus realmente die differentie, wat paga ora, wat draag af naar belastingdienst. En te dan netamente eigenlijk dus goed toegevoegde waarde tot worden belast. Assim, dat effectuele. Pero essa aí tá conta para aftrack post tá conta, você tem a pergunta que tá tem bijvoorbeeld semana passada na session de KVK, bota quita e aftrack post solamente riba e produto que vende of riba qualquer gasto. Riba kikukuta. Dus eigenlijk het mas marana e tijdvak. Dus die bewaak bijvoorbeeld bij BBO's. Bij een BTW Sigi BBO het een belasting per maand. Dus ik heb een cultuur input BTW eluna e, bopo verrekenen cultuur output BTW die eluna e. En nota marana que pas ora mi compra un telefoon para mi vendele. Nota te ora que actually bende telefoon e mi po verrekenen input BTW como paga die bij telefoon. Nou, het is gewoon tijdvak gebonden. Dus eigenlijk turcos por. E essa aí mesmo é a pergunta que nós temos também. Que hora você paga e BTW? Of que você haya for de cliente. Assim, não que você factura, of hora que você receber é pago de serviço of produto que você vende. Dus ja, maar ik ook BBO ting também actualmente botem factuurstelsel, botem kasstelsel. Dus actualmente se minotera doorheen het kasstelsel per bopo verzoek belastingdienst para aplicar factuurstelsel. E nos daarbij gaat ervan uit que algo similar loopt bing dingen BTW.
Pero nos tampoco nos asegura si het algo también que bij worden incorporado in BTW. Pero inderdaad, si bo kies ons kaststelsel, het ora bo recibir placa, in Luna E, bota paga actualmente BBO of BTW ribaje. E sei quando para todos, input e output. Sim. Se bo vai para castelsel, dus ora que bo paga produto of serviço que bo compra, ora bota bota draga. Em caso que option E está na figura. Precies. En aan de andere kant moet je een factuurstelsel komen. Meneer de papje, orbo rijk uit bij factuur. Uri het conta dingen tijdvak meneer laat we meneer de luna. Bota dragen voor belasting. Ja, dat is best heftig bij administratie. Sim. Ora castelsel. BTW is een bon systeem in zijn geheel, van Ponesina. In het algemeen is een bon systeem. IPC tambe, hopi bia na país na botawak pero eta administratief hopi mas zwaar bij ondernemers. Zij tambe ta verdad. Pero PC tambe botahaya de hopi país kubuting kleine ondernemingsregeling hopi halto. Dus het is een threshold die we omzet, maar in BBO dingen we 80.000. 84.000. Sim. Sim, boting 84.000. Tur hende kuta gana menos de sei, nota kaibo di tur administratie kuta BBO, nota paga BBO. Maar zij dat bij eenmaal zaken zo. Sim. Dus we doen VBA en dat figura para um VBA que acabe com isso. No, pero nós compreender se lot die een kleine ondernemingsregeling também de BTW inderdaad pas vooral bonokiar kleine ondernemers nang zo'n kuta ben de souvenirs kost asina kaibo die administratieve last kuta een BTW dus uiteindelijk het hopi mas trabalho administratief. Ja, nee, klopt. Klopt. Dus, pero botingo altijd is hij einde, botingo en dat funciona mesmo zoals een BBO zie. Dus BBO is echt een pure voordeel. BTW ainda si bota pagando op input BTW, dan moet je realmente even though por qualificar, tem chance que portar ainda bota bisa não, é vrijstellen, dan kom je niet meer, dus je moet verrekenen. Correcto, ja, exacto. Dus si bo bij kies bij kleine ondernemingsregelingen, zeker men kusi bota pagando input BTW, bom pasi nada. Dus het een analyse que botingo hasi daarmee. Ja. Para que pouco escorrer para você tem específico luna, right? Que você tem mais input que output. Dus, para comprar mais, que vende específico luna aí. Ja, você pode várias diferentes luna não. Me dá a placa para belasting? Não. Não. Dus tem ainda não se compreender com a pessoa tem dois sistemas que eu quis dizer, tem credit system e tem refund system. Tem BTW system. Ok. Como de Holanda tem refund system. Refund system. Então Aruba também quis credit system. Dus eigenlijk bota hou aan bo credit e bo use el next luna e next luna te ora bo. Dus we doen extra administratie hoor. Sim. Sim, credit. Belastingdiensten bisa acaba se não dando alguma indicação com como is dat? Indiening die aangifte ng lobaita euro aí. Que portava já botar em conta acaba que o credit não já está worden acumular dingen sistema acaba. Of que echt algo começa a worden assim door die cada companhia. Você me compreender que nanta strever naartoe zie para fazer mais digital possível. Então me sa que o belasting está working towards haciendo turcos mais digital, para que com bom imposto. E também cara, é BTW também worden gegeven também at the border, no? Correcto, exactamente. Me quer dizer também dá bom para nota, que você também vai ter cambio, toch outro cambio com o comerciante não e hasta consumidor, right? Não está acostumado com ele. Pero ese debe un last de douane, que daarbij kan je ook douane ora. Sim, ik krijg je dat eigenlijk pas nós compreender que daarbij een samenwerking inter douane en belastingdienst onder pas douane usa a Secuda. Correcto. E eigenlijk BTW que bo paga at the border também somehow mensen worden geadministreerd. Pa belasting. Pa belasting. Correct. Pa belastingdienst também por pas BTW que bo paga at the border também ta input BTW, no? Correcto, exacto. Também ta BTW que bo trek af in die lona. Dus na mister tra het sistema eigenlijk die douane com belasting, mas está hopi bo hincado em outro. Correcto. Het promes stap die bo para começar a on bo BTW. Sim. Sim. No, correcto, sim. E nadie nos ensina isso no parcial. 6 luna. Essa é parte de comerciante, não? Dus lo qual é outro cambio também, tá? Que bijvoorbeeld, me sabe que o hobby de nós está assim, é que bijvoorbeeld é famoso Amazon Shopping, online shopping, não que tu agora assim, então
All of a sudden, ang work is ng tambe. Bolo may sabay paga BTW riba local ko puta compra, toch? Sí, aceita lo que nanta llama eigenlijk boyabo que purba crea un fair level playing field. Eigenlijk ko in vez die ami shop online mi buy mi tem voordeel, no? Mi ta shop online, mi nota paga BBO, pero si mi buy un store na Aruba, si mi ta end up ta paga BBO. Ja, ook eigenlijk naar de purba create een level playing field para turhende. Sí, sí. Antes zei bij bira, vooral para nós como tax advisors, zei bij bira hoop interessante, porque zijn in principe não se pode conta solamente para ormir importar um produto. Se pode conta para ormir importar um serviço também. Serviço também. Agora também para serviço também. Se pode conta para serviço também. Porque é princípio tá que é plaats van consumptie te worden belast. Que men si amita na Aruba imita wakendo Netflix, mita paga monthly subscription. Zeg que men go eigenlijk mi supposed pagando of Netflix supposed pagando BTW over die vergoeding kom te doen dan. Oh, essaita bij weer interessante. Con essaita bij woorden hinkading oor. Ik heb plan van aanpak. Minosa, in de zijn is not duidelijk. Ja. Arubating, hende pa hasi het toezichthouding ei, pas het hoop importante também com bota bij want toezicht, no? Nos ting genoeg hendes, pampone assim, no? Pa ten toezicht tribaturen zijn, vooral bijvoorbeeld douane en belasting. Dan ting genoeg hende. Bahasi toere trabaho of Mita kera ko si nan lo mestre wak in-house claro, het full sistema no. Right. Yung experto di BTW bosa nos tourmester lees en exacto. Nos tourmester komisa comprende el sistema. Dus mita kere where there's a way. Pensando o é parte technology que tem rol grande que hopi di serviço nang di aplicação que pode hasi portar in-house of localmente hopi di nang worden export door die cloud-based services que tu tá fo. Dus all of a sudden you botingo paga BTW pero na king. E como da administrar that's it. So that is an interesting question. Sim, eigenlijk ja. En dat is solamente Netflix. No, dat eigenlijk tour digitale. Spotify, basis Spotify account Tambe. como tem. Expedia, Booking.com. Right. Awo, toevallig nos dingen discussão agora aqui, outro hot topic, que tá é famoso gasoline, right? Com diesel, que também bota paga BBO riba gele. Esse aí também bolo você paga BTW riba gele? Como você sabe? Me gaat ervan uit van wel. Unless bobinco een vrijstelling per. Pero agora aqui é not vrijgesteld bij BBO. Dus minder wak jong reden die kon bolo awo diripiente Een vrijstelling também para BTW. Sim, mas é uma entrada grande que bolo perde euro como landskas. O único coisa que você tem que conta, boting door diferentes schakels dan kuting en dan met dan berekenen input ke output. Dingen landen pakketten bisa kulo bij die verbreding die basis die tax basis. Pero si toekomst kunt vrijgesteld heb ik het vrijgesteld in principe dingen party zijn nou worden geadresseerd. E ora na momento aqui a base de informação que você tem. Ja, en verbreding die basis eigenlijk. Of com outro nos por interpretar isso aí, me põe assim. Sim, me te quer intenção tak of orbewak paso die principles nang mas importante die BTW ta neutrality. Dus é ta neutral. Eigenlijk BTW ta belasting com país ta usa solamente para trazer revenue ading. En not suppose die influencia business decisions of business behavior, right? Dus is dat neutrality principle. Met met destinations principle, consumptie. Het is supposed to neutraal. En de intention die verbreding die basis ta eigenlijk kubota tax turcos en de benutting exemptions. Dus eigenlijk de most neutral system. School, utilities, medisch, hospitaal. Correcto, exacto. Toere compagnieën die tambe eigenlijk lo meser kai dingen base. E lo meser gewoon laga market regulatie mes, right? Correct. Dus wat in hospitaal kuta koop en kos, tin su input BTW, tin su output BTW. So maneira agora aqui ba serviço nang di telecomunicação e BTW zit inclui. Right? De aceitar bijvoorbeeld. Per utilities no. Klopt. Pero como te explica cliente que te bezig te deal com outro cliente que bijvoorbeeld te kai dingen vrijstelling. Kom wat bij pone is zij, kom wat te spreken aan die kleine woorden, kom naar bij hinke zij ding nang administratie. So na final di dia
hasta si abot biedt aan een service of een producto, met suponer een andere cliënt met een vrijstelling, bijvoorbeeld. En dan te pakken BTW, per abocim is tegen keer de administratie. Dus er komt het explicar aan connotatie in kleine woorden. Ja, moeilijk. Met de zei het gewoon, ja, uiteindelijk toch gewoon spreken, met de patiëntjes spreken gewoon het BTW-systeem te tragen. Inderdaad, zie botten doen aan een service of bendiende een product een ondernemer wordt vrijgesteld, is zij helaas een vrijstelling te peno pa sonke te comprare il servizio per dus. Correcto. Sì, correcto. Anteriore eigenlijk a nos ondernemer con nota vrijgesteld ting de beer die cobrele e BTW dus is het tingo cumpli cu su afdracht. Aha, correcto. Pero je mensen bij een mind switch tambe ding ondernemers na of ja tu het volle commerciante na ku e at this point met ik zorg van mijn administratie in mijn meester wak e outro persona como está bezig te deel com a na final dia cada quem tingo administrar na BTW dus que não tá bij ku met bezig deel com um cliente que tá ding vrijstelling en to e me não tá bij deel com BTW so het die tour dos banda toch. Sei botin ku cara também hobby biaha nos te pensa vrijstelling te positivo, right? Dus met de vrijgesteld. Right, exacto. Ding een BTW systeem vooral no, so bambisa bota een entiteit ku te vrijgesteld, whatever dienst bota hasi. Ainda botin ku paga BTW at the border, pero guess what? Bono po by Sim, dus in geval anang ter nadeel. Sim, bono por. Paso para botin all of a sudden botin paga ter BTW niet, pero botin nada pa verreken. Sim, botin ku absorber. Dus, je moet ook daarmee bijvoorbeeld bij concurrentiepositie daarmee. Dus bijvoorbeeld met mijn vrijgesteld en to mijn biggest client not vrijgesteld en to is eigenlijk mijn ora aan mijn product en not in input BTW op hoe ze verrekenen. Ik bedoel een andere concurrent die mij kunt binden met zo'n product per seating BTW en mijn client dat is een pero zaken zitten bij kopen input BTW mijn hoe ze input BTW dus met daarbij supplier Correcto, exactamente. Sí. Klopt. Pues aceita net siguiente pregunta como de tingan ahora no sei papi un tiki DJ ele uiteindelijk no papi die diferente elemento nang die BTW. Uiteindelijk kiko ta pros and cons nang die BTW. Maar como dizer que I guess voorbelasting. Maar como dizer que pro nang pro me. So pa kiko nos lo introduci un BTW. So obviously lo mesa ting su motivo nang su tras. So mencionar nang hier en daar, pero me dijeron de bomba nos poner en una lista, entonces nos comparar dos nee. Sí, me dijeron Melina toca riba undi lang kaba which the neutrality. Zij dat hoop importante, dus door noting eigenlijk kwam allemaal op neer riba accumulatie die BBO. Right. Zij dat zeker not neutraal, dus je later in de schakel, wordt de soufrimaas die accumulatie. Lo cual sí, exactamente. En de BTW zij dat helemaal van tafel. Right. En toen met de keren tweede grootste pro a mi lobisa tot de minha opinião tá self-regulatory que também põe que ondernemers na mesmo que vai comply então também subir bo compliance exatamente você me pensa para mim tá dos não não possível so ja que nós um show de que tá brinda informação na comunidade no saco bijvoorbeeld nós vai ser certos sessions não que ja boting comércio da bem hopi com um ponto não portar menos positivo. Pero nos que tres tudos delante, right? So nos que toda a informação possível para cima gente não sabe e portem toda a informação para chegar a decisão que BTW tá bom ou não, para não. Dus is het pros não? Tem algum cons de BTW não? Sim, me te quer ja sowieso het BTW systeem tá melhor sistema in het algemeen com BBO. Maar como isso que sei, pero inderdaad, onde kans na milobisa ta administratieve lasten en ko eta 13 hond kuneno. Dus feit ko botinko bij hou bij inderdaad turbo input BTW, turbo output BTW, quizás boto beting mas output ko input, dus boto queda com of mas input ko output, dus boto queda com credit ko bono po hasi mucho kune. Right. Dus me te quer sei seguro onde kans nang e me te quer também ja, het depende, no? Dus com nabij introduceer. Dus BTW, riba su mesta bom sistema, pero actual, ja, nos tursa Aruba ta caro. Anto, me te kere die mi grootste, ja, worries nang, ta inflation, no? Right. Tu kosten bebida mas caro. Het depende con ondernemers na wat een grote vraag na te zaken BBO promedio na prijs. Sí, correcto. Of promedio con een pone BTW, klaar een paar jaar passen aan eigenlijk bisanos tot verboden para BBO riba factura en meeste dingen prijzen zou op toere ondernemers dan bij zaken back para pone BTW. Dus ja, met de keer is het maar praktijk
issues nang comportável por encounter. Diz para mim é riba esse você pode corrigir me se me der robes, você pode añadir riba gele. E baby outra ding é preço agora aqui, right? E comerciante não tem nenhuma obrigação de que te back se não quer, right? Porque esta ding é preço acaba e não tem nenhum lei para lavar em cá acaba. Dus, tem comerciante bisa dus aqui não, em verdade, eu paguei mais, me tá barrei back na local que eigenlijk é preço de produto, tá? Dus esse effect aí nós não lo vai sa com ele vai resultar se introduzir a BTW. Não. Klopt? No, het is commerciant dat uiteindelijk bepaalt zijn prijs. Dus het is weer moeilijk te controleren. Ja, se prijzen baar, dus ja, het vooral fluctuation quando sto aqui. Correcto, exatamente. Com o shipping impact, com fuel, etc, com o preço, all of a sudden também tá cambia de local que tá agora aqui e local que porta aqui para Luna. Kan toch bij mensen erbij, goed significant, dat cash flow additional cash flow burden na import. Right. So we botinko paga upfront, pero me kupa bende anything, botinko eigenlijk op het moment dat we importar ja acaba te pagando either 6% of just 4% over die producten. Right. Boting ondernemers kuta pagando kaba invoerrechten, boting ondernemers aan kuta voor in certo producten dan kuta kaba die accijns. I riba je eigenlijk por me kubo por bende bo producto, ese bota paga tu belastingen na aqui. I riba je bota bij een BTW riba di je. Ainda bom não vender produto, pero botinho voor financiar. Correcto. Dus é seguro também, nós tô ja, dan weer een voorschot, no? Como tá, para o mês, eventually het been back, pero sim, administratie trove. Sim. Não, e eu acho que o que passa, o qual Bolsonaro menciona na comissamento que tá consument belasting, right? Dus is zo'n que paguei uiteindelijk tá end consumer. Pero o que está passa tá que door die sistema que o botinco paga vooraf, right? Dus botinco adelanta, maneira como ele diz, botinco é for financiering de depende de percentage de lo qual valor de lo qual que compra adelanta, anto bota aí back tena final anto bra man. Uma pergunta não com amita o tinta porta e companhia nang mais grande nang por acudir na banco nang local que você não pode ajudar manage impacto aí. Pero a companhia não cuida, não está deal hopi com SMEs. SMEs não com a não pode deal com ele sobre a não se não pode na banco necessariamente mesmo fácil. Sabe da e não está ponendo o banco on the spot que não, pero é question. Que veículo a não lo por haya para ajudar e for financiering aí. So, me te quiere, en principio, a base de BTW, no está necesariamente contra el gel, pero anang también me sin cierto ayudo que por carga es ahí. Y se está algo que no necesariamente era na los amigos de Grant Thornton, pero out there, que sea overheid of banco of otra instancia que también por ayuda carga e peso ahí, para cierto cliente, just 4%. Básicamente, para ayudar. Right. SMEs não. Sim, so just 4% aí tá toch impacto para a companhia que está bezig te start-up. Dus aqui que tá option, lo que tá option que nós igreja hopi erover, tá eigenlijk possibilmente algo tema verleggingsregeling. Correcto, verleggen. Dus que tá normalmente também por traga orbo buitenlandse onderneming te verrichten in Aruba, pero também tem verlegging bij moment van verlegging bij aangifte. Dus eigenlijk lo que eta passa tá bota shift em momento que botinho paga e BTW die bij import bota shift para em momento que boa aangifte. Okay. Dus esse kosten que nós aí lesa erover que tá possível e tá guardo assim. Sim, eu hoop ja na Holland het oras die hoop in constructie. Dus bijvoorbeeld hij inderdaad kunt bing scheer of inderdaad kunt bing verf. Dan ta si verleggingssysteem mas na Holland. Of ja, sei misa. Sim, dus botinha son bij invoer também. Dus ko em vez de pagar de bia orbo importar algo, bota shift para orbo hasibo aangifte. Minus als je algo que tu bem nem wat, atrobe tu sakinanta gewoon proposals, no tem nada riba papel ainda. Dus nós estamos benieuwd die options. Nós temos viewer da pontra de com no sales tax em vez de BTW. Sei dat um milhão opção, posso eu ribo nota deal que administratie burden. Nou, portar uma percentagem, outro, passou na final do dia, mas não passou mesmo visa, mas é collect local que para subir a entrada, right? Esse aí tem milhão opção para comerciante na Aruba.
Pues samen de keren ons daarbij back naar landenpakket. En eigenlijk se kumi Aruba worden naar dos option. Oké. Een ABB, Right. Sí. Of een BTW. Voor- of nadelen die ons sales tax. Minolo po bisa 1, 2, 3. No, als je eigenlijk moet je research bij sales tax, pero ja, ting inderdaad, en dan komt de voorstander die sales tax. Ja, dan moeten ze onderzoeken eigenlijk nog snel op iets moet erover. Pero ja, inderdaad, boak certo país nang Amerika bijvoorbeeld, maar die steeds Right. nou die VT's is en dat die echt een sales tax. Right. Ja, en vragen zie het bomba Aruba, ja, zij zien lo que de bebendo para nós. Eu aceito que também a América tem com cada estado tá pondo na mesa sales tax também, então tá full outro sistema, que bijvoorbeeld Aruba na bom tempo we oranje staat tá pondo isso diferentes sales com San Nicolás. So I guess então tiki manier comprar tiki appels en peren também. Nós tem vários taxes hoor. Vários tax, sim, nós temos com vários tax. Eigenlijk in principe de única diferentie is entre sales tax en BBO, eigenlijk BBO over de bedrijfsomzet, inclusief de BBO. Dus eigenlijk zijn dat inclusief de BBO, en dat praticamente eigenlijk sales tax eigenlijk. Per laatste moment het over die siba cobra bo cliente BBO, botin dragen af over die totaal cobra. Sigumi si minuta era, bom tem castelsel ding sales tax. Het gewoon een factuur. Ja. Okay. Naturalmente, ja, obviously un burden para comerciante, ¿no? Pero, ja, para collection agency, tax collection agency, eta mejor, of land Aruba, pues, no te collect obvio más lié. Y naturalmente no saco, tiene una collection Aruba de cierta industria, ¿no? Por carga, un periodo basta largo. Pero o service charge. Se agora que você vai pôr BTW, riba bo serviço, Vamos se botar serviço, 8%, zeg maar. Maar kom in een restaurant, we pakken we BTW, we comida, we dan just 4%. Ze hebben een luxe behoefte, dan te worden meer bij een restaurant. Een restaurant está mira como een dienst. Ze zijn te hoog. Dus we boten just 4, boting, o serviço que está guardado de waiter, como está guessing, está 8%. O que passa com 10 de 5% de service charge? Você vai até on of BTW, de serviço, você vai reemplaçar o service charge. Isso vira roupa caro. Een service charge not een belasting, no? Correcto. Het is algo que eigenlijk het parte di servicio. Dus depende cara, mi no sa con wetgeving te bezitten uit, pero mi lo por gas si con BTW también lo meso wordt berekend over die service charge. Dus elota whatever bo akome i bebe no restaurant, service charge i BTW daarover. Sim. Sim, se me tá wonder com que tu vai passa com esse aí. Por último, vamos ver de rates, não. Nós vamos mencionar 2 rates, nós não mencionamos esse ainda. Dus agora que tem local riba mesa tem 2 rates, 6 com 4, mas como não acabei cambiar de 18 para 4, que tipo de serviço produto está cai de diferente rates, não. Na momento aqui, você naturalmente é pouco. Het is fácil. Het comida, dus eerste levensbehoeften, dus eigenlijk comida, bebida. De único coco que cai 6%. Que tipo de bebida? Basisbehoeften? Non-alcoholic. Okay. Pero agora tour outra coisa, com outra comida of non-alcoholic beverages, tá cai just 4. Okay. Dus tour produto, tour serviço, tá cai just 4%. E se você come em um restaurante, você vai mirar como serviço. Dus het vira just 4%. Dus eigenlijk solamente se me compra comida, me compra wholesaler of no supermercado, mini market, seita 6, seita low. Se você takeaway no restaurante, of delivery, o restaurante delivery, agora você não come dingen, se não tá dining, e agora também 6%. Ja, dat wij komen bij die maas. Doe ainda take-out. Seita eigenlijk is dus dan dat hij een dos tarief. Right. Dat hij een toer heen keer kai bouw die laag tarief, right? En toen zei dan ting na Bonaire tambe ko ABB. Dus ko boting bijvoorbeeld wat bij komen in een restaurant het een dienst. Dus wat paga hoog tarief BTW sigesina, pero comida ta een laag tarief. Dus er is die take-out, wat ik het dienstaspect, right? En toen het is 6%, was een take-out. Pero een compagnie que está delivery. Ja, se me quiere punta, Bijvoorbeeld, we zeggen onderscheid in de dos differente scenario. Mita, bota compra comida sa restaurant, e bota hanje delivered, inclui. Ainda bopo bisa com comida tá hoofdcomponent, right? Então ele tá caibo de laag. Pero se ainda me tu cobravo 5 florin delivery charge. Ribesei vou tinha pagar high. Dus er comida lo por mira laag, então é 5 florin que cobra para delivery fee lo tá hoog.
Ja. Dus zij het eigenlijk in konan kubo no kiar ding, wat is dat in praktijk? Pero eu como te pone se, botinho cara, botinho split bo administratie ora. Sim. Botinho Sim, split na aceita- serviço que botar vai doen de caso aqui botar vai deliver, então na boa comida. Sim. Right. E essa aí é o que nós estamos conversando também, often tem vários de sessões que eu tenho, até também tem sessão over de tipo de solutions não que por carga e tipo de cambio nem. Não necessariamente tour por carga. Então é los de administrative burden também, lo me se evaluar com certa companhia, portar, lo me se vai cambiar para outro programa, para assim não por make sure que esse por waro administrar devidamente. Los de esse tem F&Bs não, que também usa point of sales. Los de não accounting packet e não me se vai portar que point of sale é por carga e diferente rates nem. Para diferente tipo de serviço ou produto não que está waro bendi. Dus está certo challenges não que lumese a não já como comerciante não lumese considera naturalmente lo qual com nós está começa visa já o que você começa a fazer research contact bo suppliers não bo advisors não para waxi at least já o acaba bo carga e não era até dezembro 31 para check se está trava não. Nou, het inderdaad is het bij de biggest challenge. Inderdaad, de full administratie, maar zit bij de up and running, ready voor administrar e cambio. Ik heb gezegd dat tour comerciante dan een firmas grande da cocina daarbij voor. Toevallig nos mencionamos que dois camas over de sei, dus em verdade kubo tinha dos rates não kubo lo me se carga dinge diferente de uma solução não. Ik heb añadir que último meeting com o Belastingdienst consulting, sim na mencionar que tem diferente cenário. Dus é nota vasta ainda. Okay. Dus ainda tem cenário de 18 hoog, 6 laag. Okay. Cenário de 14 hoog, 6 laag. E tem cenário também de rate de 12,5. Oké. Dus rate para turbos. Okay. Dus esse é cenário na que tem riba mesa. Dus tem cenário se de tarif, anto junto que sei na apresentar também que dependendo riba cenário que não quis, dan também reformar também em voorrechten. Oké. Dus que para compensar para vamos assim, ao com BTW de 12,5 bota hal binnen menos omzet para governo, zeg maar, bota bij de checo en voorrechten. E uiteindelijk zei de driver principal, para purba collect e entrada na ku mister eigenlijk. Sim. Dus als zien dan dat waken diferente rates en dat wak wat sali eigenlijk mas ventajoso panang. Right? Ja. Sim. Dus não necessariamente comerciante nang of consumidor nang, que tam local que mais prático panang. No. Ik denk dat het puur een rekensommetje per ik denk dat de end het in lever op. Right. The same Right. end amount. Para você botar bij studie indirect belasting, direct belasting te bij baja. Sim. Vai net ne seguinte ponto. Perfect timing. Eta vai chegar na balans ku lo que bota baja na direct belasting e subir na indirect. Eta quadra ku me bij geef mas uit. Dus mi lo que bota baja ta dunami pa lo que me bij geef mas uit of Bang over die nossa papi eigenlijk die reforma fiscal, dus nossa papi die BTW. Kiko te outro cambio nang ku lo vai ting, ku ta forma parte di reforma fiscal, ku entre outro lo qual ku Sigina menciona. Kiko te outro cambio nang ku lo vai bin ku lo baja bo directe belasting. Ja. If any. Pa, sim. Not een hoop. Of een meeting take it back. Ja, zie. Dus ik denk ja, principalmente de verlaging die EIB. Dus eigenlijk inkomstenbelasting. Dus we hinderen aan te gaan naar traloonbelasting of ding whatever, other inkomen en een persoonlijke inkomstenbelasting. Panang is tarieven aan te bij bieren ietsjes minder. E daarbij verhoog belastingvrije som, actualmente está na 20, quase 29 mil, dat is 28,8 pico, correct. Right. En toen zijn daarbij subir para 36 mil. Dus eigenlijk anything up to 36 mil not te belast. Dus pas op te gaan naar Masco 36 mil florin op jaarbasis. En hoor op daarbij kom je kan je dingen schrijven dan. In outra palavra, basically se você ganha 3 mil florin per luna, você não paga loonbelasting, inkomstenbelasting. Correcto. Dus pas op te gaan naar Mas, en hoor op daarbij kom je applicar schrijven dan, je tarieven dan. Nanga mencionar eigenlijk hoe het ding een verbreding die is schrijven, maar is zij eigenlijk nog de caso, een versmalling. Dus boakebong, si anteriormente het pas botega, ja, un comisa seguro, top tarief, top schrijf, misa
kuta tegen 52%. Zij te pas op te gaan bijvoorbeeld die Sheng 40 mil nee, bota kom se paga 52%. Awo dan ta bahe 52 per 50. Pero bota je gelen na 91 mil. Malihe. Een voorbeeld. En zij te appliceren bij andere schijven en tamen. Minoting cijfers dan voor mij best per zij te ongeveer kikuta passando. Pero at the end of the day wat het op neerkomt, te koe bewaken een lagere inkomens dan bij die een grootste voordeel. Right, exactamente. Die belastingvrije som. En toen als we go higher ding inkomen, een voordeel te bieden menos. Per toch se come dat je ook voordeel ziet. Sim, want we komen ze echt montante een hobby halen, maar ze arriba die 250 mil per aan. Een voordeel is 2% differentie entre 52 en 50%. Het is soort passer. Dat komen ze een voordeel. Die hebben 52 ongeveer. Oké. Sim, maar de grootste voordelen uiteindelijk dat bij het laagste inkomen is, ze komen entre 1.500 florin op jaarbasis, dus is het dingen IB verlaging direct. Ting otro cambio nan kunan daarbij hasi ding inkomstenbelasting regeling voordelen. Sí, dus onde cambio nan conosco wat algo que Aruba no conoceta een tipo de verplichte salaris para directeur groot aandeelhouders. Oké. Para me explicar in kort que sei que men si bota directeur de bo companhia e também bota majority shareholder, dus mais que 50%. Right. E botar se werkzaamheden aan para bo companhia actualmente bono tem uma obrigação para donar bo mesmo salaris. Exact, exactamente. Esse lo cambia, dus a intenção tá para voorin lo que nós temos een gebruikelijke loonregeling. In de tax world eigenlijk. Right. Je zei que men cobolota obligar para donar bo mesmo salaris. Oké. Bedrag die salaris aqui não conhecia ainda. Na begin avisa rond die 5 mil, 3 mil. Dus het depende. E se seguro nós compreender que tem beneficial regeling eigenlijk para startups. Oké. Zit de bom batende? Sim, passou companhia, claro. Agora vou começar a companhia. Último coisa que eu penso é para portar que eu por donar o mesmo salário. Exacto. E cara, essa aqui tá algo que eu vou donar o mesmo papel. Dus vou donar o mesmo. Sim, se aí nós vamos conversar de jeito, so o ponto é muito importante, so se a gente quer se uma pergunta não como mais hope nos tá raia, que tem de verdade que eu tenho que donar o mesmo salário de X bedrag, nós não sabemos ainda quanto ele vai estar, tem diferentes montantes, não podemos discutir no momento aqui. Em verdade, no começamento, agora mencionar 85 mil para ano, se man passar, agora mencionar 5 mil para luna, então se ainda está em bespreking, nós não sabemos, mas maneira como ele diz, é taria o papel. Que sei que men exatamente? Ja, lo que sei que men tá com é obrigação teisi para over die bedrag, X bedrag com tá obrigação para donar como salário, right. Bom se hou in bo loonbelasting e bo premies. Ja. Op begin tá lobby de premies, pero nada hope importante. Correcto. E bambisa si anda de 3 mil florin per luna, com tá 36 mil per ano, nós kapitein de lans com belastingvrije som. Dat wordt verhoogd naar 36 mil, dus portanto no tem efeito para loonbelasting. Right. Pero sim para premies. Dus premies right. Começar vanaf 0. Sim. Sim, dus é parte importante nang, dus lo qual kun ang logra que nang ta ku é hecho ku botingo drag af diferente premies nang belasting en premies. Nós tá compreender em certo sentido que nota tur necessariamente tu negócio por carga esse aí. E nota war necessariamente bisa ku botingo paga 3 mil na diretor nang si bono por, pero é belasting nang si tá lo qual ku mister carga. Dus vamos ter zakgeld tumbando basicamente para pagar os prêmios hasta se você não está pagando por mês o salário. Exato. Sim. Então era pergunta da vida que tá passa com se botin mais com diretor, bom naturalmente tá suporta mais com 51%, das me querer contestar a mim mesmo, pero se bota diretor de mais de diferente companhia, não, com esse tem cada outro. Sim, nós compreender que me querer de situação é se bota diretor e groot aandeelhouder de diferente companhia. We não podemos imaginar que a intenção que botem que vai hou in of paga o mesmo salário de toda a companhia, nós compreender que na Holanda bijvoorbeeld is dat algo que op rule hop fácil com belastingdienst. Correcto. Okay. Dus zij te depende com a trove regels aan die Aruba right. Daarbij ziet eruit. Right. Pero nós queremos que zij também lota algo que lo por bem na Aruba. Sim, tem diferente arrestos não hopi interessante over die DGA me escuta, dus persona que tá diretor of grootste aandeelhouder DGA, die masko companhia.
Então, é varia para caso, mirando na bedrag que a companhia está drai, etc. Sim, correto. Tem direito a mencionar 70% de lo que está drai. Tem diferentes casos, dus me queira mestre houden ze in de gaten também depois, para a conta bem com sistema para que você também que não, se me dá seguro que nós mesmos na monar tem diferente cliente que nós tem cliente que tem 5 companhias, pero tem full uma outra situação que bijvoorbeeld outro que tem 6, nós tem para com mais. Pero na situação está full diferente, então se aí para drag lijn, quando botar drag lijn é ora para que você, não? E nada mencionar algo over die bijvoorbeeld se boting companhia nee ku o diretor nota um persoon, um rechtspersoon. Ribe sei se não tem nada específico anang mestre paga o management fee die at least bepaalde bedrag, maar zoals je dan een minimumloon van een directeur. No. Ga in riba minuten keren zetten bij de casus, zo uiteindelijk een management fee, want de paga belasting over het. Dus met de keer uiteindelijk worden bij waken naar een rechtspersoon de directeur, waar kijkt de directeur dan? Bijna een ultimate persoon mas alto. Sim, vou formular com como que é, não? Indirect, direct. Sim, het speculation kon het bij uiteindelijk incorporado em lei. Dat is interessant, uma vez nos high final. É quando também interessante para nós den tax roll time, porque se uiteindelijk het solamente para natuurlijke personen, e ora isi bota directeur die varios companhieën bezai, ora por bingo tax planning, bota bisogna mettere recht op een holding. Exactly. Dat is bij de directeur die holding, de holding die bij de directeur die toere werkmaatschappij. Exactamente. Dat is weer interessant, kon je layout uiteindelijk. Nós vamos mencionar over die minimum salário de directeur, nós vamos een tiki die IB, personal income tax rate, ting riba winstbelasting também tem par de cambio nanku anche trece dilante. Dus je moet elaborar bij parte nang Sim, seguro que sim. Bom, par interessante nang sigum. Sim, bang me diga Let's do that interesting. Sim, Sempre para mim mesmo. Again, por me diga tem pros and cons. Again, me diga helaas mais cons que pros. Pro definitivamente tá verlaging die tarief, no? Dus dat proponeer para tarief van 25% naar 22%. Precies, is het maar zo menos onder voordelen aan te houden op. Sigumi voor de rest alleen maar basisverbreding. Dus een grondslag te bieden maar ampio. Dus ze zeggen men bij beperkbaar aftrekposten. Of als het mas moeilijk para cobrar. No para cortar, bo ting aftragpas nang door cortar ding bo inkomstenbelasting também? Sim, dan te aplicar zowel para winstbelasting e inkomstenbelasting. En dus het is met keer zo'n mas, kuti mas impact mas grande lá in Ponesina. En dus het limitatie riba afschrijvingskosten. Dus bijvoorbeeld riba real estate. Se bewaar kon het beleid de inka hoor ik in orde. Dios me preparatie, eu ging mensen dat ik moest drinken. Sim, para mim não vai too much into detail, maar eigenlijk simpel gezegd, hoor ik kon het beleid tab op beschrijven af over die een gebouw. Para 40 anos, of 50 anos, zit de 40 anos tegen 2,5%, 50 tot 2% per jaar. En dan te schrijven af eigenlijk die purchase price die gebouw. En de retour aan moet schrijven af 2%. Die moet ik tot en met tussen 40 en 50 moet ik nou restwaarde. Nee, restwaarde 10%, correct. Exact. Dus het is een beneficio grande, dus het is een aftrekpost op 10 tour aan, para was dat druk bewinst. Correct. En to ao proposition tapa eigenlijk bij limita essay, kubo por solamente schrijf af tot en met de leggerwaarde. En to eigenlijk een leggerwaarde dat belastingdiensten bepalen zij. En to eigenlijk award ik belastingplichtigen aan kuting real estate, dan por eigenlijk waak naar leggerwaarde die een grondbelasting. Exact. Sim, então meestal geval dat ik leggerwaarde dat heb ik maar circa die eigenlijk marktwaarde, exact. Waarde que abo compre, dus eigenlijk orbe compre real estate, heb ik ja acte eten bij fungi como para belastingdienst bepalen leggerwaarde, exactamente. Dus is het daarbij te dus basically bono tem mucho afschrijvingen hoor. No, chance grande ku vooral para hinderen ordend goed bedrijf, een bedrijf en goed ordend goed, dan probablemente ipong pari aan je kaben. Dan moet je probablemente vanaf volgend jaar euren dan op bij schrijven afmaas. Pas sobre lo cual nós está acting hobby oprichting hobby movement ding real estate último ano entre outros door die sabe então comissão benefício fiscal toch nada CMB seguro de assim persoonlijk nada hinke de companhia e bota limitar essa aqui agora aqui door die
Outro, sa kita ainda, mas nós bisa, está arriba, como se arriba mesa. Arriba mesa, sim. Pero se necessita um cambio drástico. Sim. Investeringsaftrek também, maar komt er dit in cambio? Investeringsaftrek também. In eerste instantie, na bisa ku nanta bij, como te bisa ku nota bij kite. Dus eigenlijk nota bij appliceren mas. Pero awo dingen último stakeholder sessions dan zo komt er ku toch zij nota helemaal van tafel heen. Dus het er meer zijn de nanta discussie around it. Maar dan daarbij bedrag? Portanto, amount, mas agora que é toevallig gehaald hoor. Correcto. In verband met een noodplan. Correcto, exactamente. Is het 10% en over die zowel lokale als buitenlandse investeringen. Dus normalmente het in verdade 6% alleen maar die lokale investeringen. Door die in verdade alio fiscal 2 geworden zijn naar 2020. Ela worden verhoogd naar 10%. E para tour investment. Correcto. E esse aí toca no seu waku, tem basta companhia se usa die. Seguro que sim. Dus zij dat definitely onkunalo zien die tamen. Dus zij inderdaad dan kitele het daarbij het burden, no? Dus betekent menos aftrek additioneel kopen bij claim, wat drukbewinst. Dus zij lota jammer inderdaad bij impressen, pero ja, nos komen er nota helemaal beslist heen. Want daar dus ja, nos waku. Sim. Sim, bom. Não sei que dá pending, mas não sei que dá ding, é comerciante não, e não sei que dá ding suspense seguinte luna não para o Kiko tá logra e Kiko não, para sobre in verdade e gevolgen dan dingen zijn dan specifieke dos gevallen in afschrijving e investeringsaftrek toch tá basta grande e é outro pensamento ou pensando hard up ou aqui também porque toch tem certo initiatieven lang também para investors, right? Dus je moet kiezen também door, what is the fun? Sim, klopt. En ja, het is echt een balans komen met ding, no? Dus eigenlijk bono keer bing ku asina hopi drukkende maatregelen ku bota para inversion. Zo is hij daarmee uiteindelijk malen op economie en uiteindelijk bota bij Sintiële de balans passen via Exactamente, pues na final del día bota collect menos euro, pues sobre bonding menos hopi negocio, não? Correcto. All right. Tem algum outro cambio na ajuste não quando tem reforma fiscal que nos não touch riba gele. Então é toch também interessante para ja, met keer hot topic também é taxing of tips. Ja. Nos não touch riba gele. Também tá algo que nós para que tem hopi pergunta of tegenwerking. Maar in principe, corrigir me se acaba eigenlijk het supposed tax of niet? No? Actualmente é nota taxed. Ok. Pero inderdaad, bobo bisa ku os que nos tour, nos nota gana tips portar, pero full nos salaris of nos loonbestanddeel te belast. Right. E intention ta ku ku tips lo worden considerar loon. Parte di bo salaris. Parte di bo salaris. Dus nos tawa ku ting op zich sigumi maioria de gente está ganhando algo ok, pero onde é problema está sendo que quem está liable para administrar. Exactamente, right? exactamente. Dus isaku grêmio não está vocifera claro que se vai pôr druk riba werkgever, no? Que werkgever tem que passar por saque door die payroll, right. Tem que vai também controlar inderdaad que o trabalhador nota hinka su cash tips, gewoon in saco e nota geven aan. Right? Bom, zij de único por dar nadeel, não? Pois aí promote cash tip nem ordo, não registrar um caminho. Sim, e pensei, é outro, que kota é outra alternativa tá, que a pessoa não aqui kota gana tips tá rapporteren na inkomstenbelasting e não meesta verantwoordelijk para sei. Sim, tur hende tá harior me bise sei. It's not gonna happen. Yeah, exactly. Pero at least je bota pone een verantwoordelijkheid onder het behoor, right? Dus meestal zie aan huurinkomsten bijvoorbeeld, right. Die meestal verantwoordelijk. Zij doen outro tópico in verdade também. Dus zij dat onder met een keer een probleem aan qua taxing of tips. Het korting zo'n voordeel hebben, zo met een keer awora ki vooral bijvoorbeeld in hinderen een inkomen te hoog, komt afhankelijk van tips. Tips uiteindelijk kom je por bewijs quanto me te gaan naar tips. En dan moet ik zeggen dat je relevante orde een persoon en zien ik bij acudina een bank op een lening of een hypotheek. Ja, persoon die biso is também entrada para loan. Aha, do echt moesten dembo IB ko hewa met ganando 3 anos seguidos tanto na tips met pagar belasting over die echt praticamente vaste inkomen. Dus met que reportar de maneira por ajuda por por ajuda, diz me dando conta que o banco nota tips na nota
tomei como helemaal como was. Dan tomei haircut. Correto, sim. Dat tomei 70% ongeveer die bedrag. Também quase mesmo situação. Sim, tem que ter comissão também, comprometer com a Exacto. Sim, but tem variável inkomen com a coisa. Dus aí tudo isso aí não vai ter impacto também em futuro se é cambio não vem aqui em figura. Nós temos de querer seguro se houve mais informação para share, é tempo da bula riba nós que não. Você tem algum tips, consideração, ponto não de como você traz adiante na comerciante não. Bom, nos viewers en listeners in het algemeen com a base de BTW e reforma, com bem adiante, que com nós este tem conta com ele going forward. Los die contact GT, por não contact mo naar câmera. Sim. Sowieso is Contact com gente. Sim, sowieso is zij. Pero me quer me hoco op hasie para momento met gewoon be proactive. Dus be proactive, try to no relate ora a informação que você acabou, pero por aí vai buscar informação por mês, try to stay proactive, riba kiko ta developments nang, anto ta eerlijk por mês, iwak vooral se puto ondernemer, wak kong eta bij por aí has je analyse, kong eta bij affectabo, kom ik bij pas aan mijn negotie, strategische beslissingen dan kom je worden toma. So eta bij niet zo impact. Dus met de toerien eta bij sentir. Wanneer eta hoor aqui worden ingevoerd, de toerien die bij deal kunnen, en dan met de je best thing you can do to be proactive en to ja. Als je ook tipo onderzoek plicht. Sim, tá preparado. Right. Melina, me diz o que añadir algo riba qual com lança que visa? Nou, lança cover turcos e met agree full kunnen, bom está inderdaad proactive. Ik cambio bij Bing. Nós não sabemos em hoeverre. Você quer eta vai suceder em januário 2023? Ja, me digo por no spot. Como vosso professional opinion, no? Vosso naturalmente, vosso das inte dingen stoel ei. Ja, klopt. Ja, no lot wak. A mim te quero é também moeilijk. Nós teríamos short-term cabo, me que sa ja cabo aan de loop achter, dus ik mijn intention dat de tapa eigenlijk para april na maanden ontwerpplansverordening para raad van advies is ik zei nada die zei zoals het einde is ik uiteindelijk einde decision nog niet worden toe ja dus me te quero aan de loop een beetje achter en to ja, maar at the same time por bij lihet aan dus agora eta bira extra burden para comerciante dan bij implementeren. Dus, maar ja, dus ik heb net bo advies dat wel mencionado vira mais importante hoor. Pero me te quero hoe dan ook als si no, sei da minha opinião personal, me te quero si no logra voer in een cambio dan probavelmente toch otro cambio dan te bing. Bijvoorbeeld een verhoging die BBO. Ja. Dus me te quero extra inkomsten niet in kopie. Ja, nee, being one some way or the other. Somehow. Dus me te quero algo bij so desi. Okay. Melina, algo más? Nou, met de keren onze cover turcos, inderdaad, at the end of the day, be proactive bij dat. Maar nos benieuwd differente sessions, nos bij credits também, nos papi também com SMEs, e tenden aan preocupação, e te hoop importante para no gaan vanuit que a gente passou a tarifa de halt, que het vai estar mais lastig para mim. Met de keren just be proactive, en to inderdaad busca advies over die systemen. Passou se é bem. Botinco voldoende, botinco está compliant. Isso aí é muito importante. Helemaal eens. Jean, dus heb ik algo añadir? Algo mais depois de toda a informação que agora geshared à tarde? Não. Geshared, c'est uma palavra. Me quer turcos está covered, power. Alright, no, me quero seguro agradecer você dois na aceitar a invitação. Thanks para access de Sujin to make this happen. A ideia naturalmente para trazer informação de lante na viewers and listeners. Me te querer aqui, mas não bisno in a fun way. Sim, tiki mais relax atmosphere. Seguro para nós trazer informação na viewers and listeners para não postar tiki mais informação over die tópico aqui. E a base de informação, maneira lens mensa bisa não porta proactivo e não começa a preparar não mês. Nós vamos acompanhar perguntas não com a bem dilante. Hopefully, você não pora nos produz na contesta não, para não porta melhor preparar e para não por planear melhor e o actor impacto com lo por paiting para não e a base de impacto a trobe não por planear o actor não por preparar na mês de seguinte 6 luna, assumindo que está bem dor. E também, se botinho o câmbio, bobe small tiki, at least você hora que a base de informação que tem presente.
Y no solamente die negocio nang, pero también como persona también, ¿no? Pues sobre dinge nang, también cambio nang di. Dus cambio não também para comerciante só, é também bem para tu rende. Dus mais wel just começar a preparar a maneira que está bem, para a hora que é bem, botar clape e não just que guarda o deadline. Exatamente, e não está se jogo hoje, se tem qualquer pergunta sempre popo acudir na Grand Thornton Inn of Monarch, pero naturalmente sempre popo acudir na meu favorite advisor. Tax advisor. E se não está por favorite, não tem por switch. So that's okay too. Não, nós queremos agradecer a reviewers and listeners que escutam o programa de AWE. Nós queremos agradecer naturalmente todo comentário e pergunta não que eu vou trazer adiante. Hopefully, nós trazemos informação que é valiosa para você. E se você tem qualquer pergunta, depois sempre você pode contactar-nos, seja nos direct ou via a plataforma de Sopi Mix Studio. Dus bisando sei, nós queremos agradecer você, sabe que é Floring Talk. Nós temos season number 2, episode number 10 or 11. Het only 2. Nos lose track tiki di gele, but mi sa con season 2 di gele. Outro simang nos no lo waiting show, nos tem short break door to educational requirement. Pero nos está back aqui 2 simang, dus tu jamar 6 horas da tarde. Tune in. Mi tenho agradecer naturalmente sponsor que tá hasi Sopi Mix Platform Possibles, que tá credits e Swing Masters e Floring Talk to word patronizado door die Monarch CPA LLC, the 21st Century Accountants and Advisors. So, thank you, and mira boso aqui doce man. Thank you.